Izazov je tek započeo. Technoservice First SRL i Newster SRL, lideri u inovaciji i proizvodnji uređaja za zbrinjavanje infektivnog bolničkog otpada, nude sterilizator Newster 10, uređaj za sterilizaciju i usitnjavanje opremljeni sa 2 dodatna uređaja. Autopak za automatsko uvrećavanje steriliziranog materijala za finalni transport, Sterilbox, sterilizator plastičnih kontejnera za transport otpada, kao i SWT, Safe Water Treatment, sistem za dekontaminaciju otpadnih voda u zdravstvenim ustanovama koji imaju zarazni ili infektivni odjel, Felmar 745, sistem za sterilizaciju zraka na bolničkim odjelima ili u operacijskim salama.